Mu gihe kitageze ku kwezi gusa, Perezida Joe Biden arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze gusinya amateka atandukanye ndetse ari nako avugurura amateka yarasanzwe yarasinywe n'uwamubanjirije Donald Trump. Amateka abarirwa muri 25 niyo amaze gushyirwaho umukono na Perezida mushya. Byaratangajwe. Bamwe batangiye kubona yuko yaba ari ukurengera ububasha ahabwa n'amategeko nka Perezida, akagera no ku bubasha bufitwe n'abandi bakora ibijyanye n'amategeko, urugero nk'inteko ishinga amategeko. Nyuma y'ibirori byo kurahira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yinjiye mu biro bye bishya bya White House nka Perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gutinda nk'uko yari yarabisezeranyije, yinjiye ahita asinya ako kanya amategeko 15 ya mbere nka Perezida nyine wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yaramaze gutegurwa neza igihe yiteguraga kurahira. Yarakubiyemo zimwe mu ngingo yavuzeho cyane igihe yiyamamazaga, yavuze yuko azakoraho ubwo azaba ageze ku butegetsi. Kuva uwo munsi ku wundi ari muri inzu y'umweru, niko yasinyaga andi mateka agiye atandukanye. Muri aya mateka harimo nk'irisubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano mpuzamahanga agamije ibyo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, ajyanye n'ingamba zo kwirinda COVID-19 Donald Trump yakerensaga nkana. Yasinye kandi yuko abakozi bari mu nyubako za leta n'abazigana bagomba kubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirusi, zirimo kwambara agapfukamunwa no guhanahana intera. Ahangaha harimo amateka avuga yuko inzego zose z'abantu bose, hashingiwe ku buyobozi bwabo, hashingiwe ku buryo bagomba guhangana na coronavirusi, ko abantu bose bakwiriye guhabwa ubuvuzi bungana kuri iki cyorezo, ndetse n'uburyo bwisumbuyeho bwo kurinda abakozi bose bakorera mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo. Ku munsi wa kabiri muri White House, Joe Biden yasinye ku iteka riha ububasha Minisitiri w'Ingabo na Minisitiri w'Umutekano Homeland Security bwo gufasha abaguverineri b'amaleta atandukanye muri Amerika bwo gushyira abasirikare ba National Guard hirya no hino mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya coronavirusi. Ibi bikorwa byose bikazaterwa inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira ibiza, Federal Emergency Management Agency. Yasinye kandi amateka avuguruza ibyemezo bya Trump, arimo nk'iteka ry'ibihe bidasanzwe ryari ryasinywe na Trump, ryatumye Amerika itangira kubaka urukuta ruyitandukanya na Mexique mu majyepfo. Yahise kandi aca iteka ko ibikorwa byo kubaka urwo rukuta bigomba kuba bisubitswe. Iteka ryari ryasinywe na Trump ryo ryavugaga yuko ashaka gukumira bimukira binjira muri Amerika baturutse mu majyepfo ya Amerika kuri uwo mupaka nyine ubatandukanya na Mexique. Ibi ngibi ngo ntabwo byari byemewe n'amategeko. Mu kurengera ibidukikije, Joe Biden yasinye iteka nanone rihagarika iyubakwa ry'impombo zitwara petrole yinjira muri Amerika, ibintu yavuze yuko bibangamiye cyane umugambi wo kugabanya imyuka Amerika yohereza mu kirere, ndetse n'umugambi wo gukoresha ingufu zongera gukoreshwa, recycling energy. Joe Biden kandi yasinye ku iteka rihagarika icyemezo cya Trump cyo gukumira abimukira baturuka mu bihugu by'Abarabu. Yanasabye kandi leta ye kwita cyane kuri gahunda izafasha abimukira bageze muri Amerika, cyane cyane abana kubona ubwenegihugu bw'iki gihugu. Biden yasinye ku iteka risubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye, akaba ateganya yuko mu minsi 100 ya mbere Amerika igomba gusubira mu bihugu bigize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ahubwo ngo Amerika ikazagira n'uruhare rugaragara mu buyobozi bw'uyu muryango. Ubu ngubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bihinduje igitsina bemerewe kwinjira mu gisirikare cy'abanyamerika. Ni nyuma yuko Biden ubwe yamaze gusinya ku iteka rikuraho icyemezo cya Trump cyo kubuza abanyamerika bahinduje igitsina kwinjira mu gisirikare. Iri teka ryari ryashyizweho na Trump mu mwaka we wa mbere ku butegetsi. Joe Biden yizera yuko imiterere y'umuntu ku giti cye itakagombye kubera umuntu imbogamizi mu kwinjira mu gisirikare no gutanga service ku gihugu cyamubyaye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yuko imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragarira mu runyuranyurane n'itandukaniro mu baturage bacyo. Donald Trump we uherutse kuva mu butegetsi abinyujije ku rubuga rwa Twitter mu 2017, nibwo yari yatangaje yuko iki gihugu kitazongera kwemera cyangwa se kwakira abanyamerika bahinduye igitsina kwinjira mu gisirikare. Yavugaga yuko bakoresha akayabo k'amafaranga menshi mu bijyanye no kwivuza no kubungabunga ubuzima bwabo mu gihe bibagishije cyangwa se bakihinduza igitsina. Iri tegeko ryari ryatangiye gukurikizwa mu kwezi kwa kane ku 2019. Abakozi bo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barahinduje igitsina, bakomeje imirimo yabo, ariko abashyashya ntibemererwa kongera kwinjira. Perezida Biden kuva mu kwiyamamaza kwe ntabwo asibye kugaragaza yuko anenga bikomeye iri tegeko ryashyizweho n'ubutegetsi bwa Trump, itegeko ubundi yavugaga yuko we ari ukuvangura.
Ibi ngibi byari biri mu mugambi we w'icyumweru cya mbere mu butegetsi, yavugaga yuko azagikoresha ashyiraho ibyemezo bishimangira uburinganire no gushyigikira imiryango itandukanye hashingiwe cyane cyane ku ruhu n'ibindi bishobora gutandukanya sosiyete y'Abanyamerika, maze bose bagatangira kwisanga mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta usumbana n'undi. Joe Biden amaze gusinya iri tegeko yatangaje yuko akuyeho iteka ryimakazaga ivangura mu bantu bakorera mu gisirikare cy'Abanyamerika. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2021 hari ku itariki 28, Joe Biden yasinye iteka rikuraho itegeko ribuza Amerika gufasha imiryango mpuzamahanga ifasha, ikora cyangwa se itanga inama ku bijyanye no gukuramo inda. Yavuze yuko guhindura ibyo ngibyo bivanyeho kubangamira ubuzima bw'abagore, nk'ingingo yafashwe n'uwamubanjirije Donald Trump. Iyi ngingo ya Biden inakuraho kandi iya Trump yahagarikaga inkunga ku bitaro byo muri Amerika bitanga serivisi mu bijyanye no gukuramo inda. Igikorwa cyo kwemerera abagore gukuramo inda nk'uburenganzira ntabwo cyavuzweho rumwe muri Amerika ariko no ku isi muri rusange. Yahise kandi asinya irindi teka rivana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yo mu 2020 azwi nka Geneva Consensus. Ni amasezerano atari itegeko arimo ibihugu 30 byemeje yuko bitemeranya na gahunda yo gukuramo inda. Ni politiki yiswe Mexico City Policy cyangwa se guhagarika inkunga ihabwa imiryango itegamiye kuri leta ishyigikira ibijyanye no gukuramo inda. Yashyizweho bwa mbere mu 1984 na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe Ronald Reagan. Nyuma ariko yaje kuvanwaho n'abayobozi b'Abademokrate, naho Abarepublikani nabo baza kongera kuyisubizaho gutyo. Mu myaka myinshi Amerika yahagaritse kohereza inkunga mu mahanga igendanye n'ibyo gukuramo inda, ariko Mexico City Policy irenga aho ngaho ibuza inkunga ya Amerika kugera ku miryango mpuzamahanga ifasha mu gukuramo inda cyangwa se kubitangaho ubujyanama. Iyi politiki Donald Trump ageze ku butegetsi yarayaguye, ahagarika inkunga yose ku miryango itegamiye kuri leta, ku miryango ifasha ibijyanye no gukuramo inda cyangwa se ubukangurambaga n'ubujyanama muri ibi ngibi. Raporo y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ibyo kugenzura imikorere y'inzego muri Amerika cyitwa US Accountability Office yasohotse umwaka ushize wa 2020 yavugaga yuko mu 2017 imiryango itegamiye kuri leta itabashije kubona miliyoni 153 z'Abanyamerika kubera ko itemeye guhagarika ibikorwa byo gufasha mu gukuramo inda. Kuri uwo munsi kandi Biden yasinye iteka ryo kwagura gahunda y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka Obamacare yari yaratangijwe na Barack Obama, ikaza gukorwa mu nkokora n'ubutegetsi bwa Trump. Gusinya amateka atandukanye gutya byatumye Joe Biden bamwe batangira kumunenga cyane yuko ari gukoresha ubutegetsi bwe ubundi bwitwa executive cyangwa se nyubahiriza tegeko bidaciye mu butegetsi nshinga amategeko. Byatumye Joe Biden ubwe atangaza yuko nta tegeko na rimwe rishya yashyizeho cyangwa se ingingo y'amategeko mashya uretse gusa gusubiramo ibyari byarakozwe mbere mu buryo budahwitse. Yavuze yuko icyari gukora ari ugusubiza ibintu uko byahoze, ko nta teka rishyashya yigeze ashyiraho cyangwa se ngo yangize itegeko ryahozeho mbere y'2017 mbere yuko Trump ajya ku butegetsi. Joe Biden yasabye inzego zitandukanye zikora ibijyanye n'igenamigambi gushyiraho ibirebana cyane cyane n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahanga nko guhangana n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe, ubuzima no guharanira kwimakaza demokrasi hirya no hino ku isi. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwatangaje yuko Amerika igiye gutangaza yuko ihagaritse inkunga yayo mu bikorwa byo kugaba ibitero ku Bahuti bo muri Yemen. Imaze imyaka igera kuri 6 yibasiwe n'intambara, aho bivugwa yuko imaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi 110. Aya makimbirane kandi yasize ababarirwa muri miliyoni y'Abanyayemeni mu nzara ikomeye cyane, abandi barabaye impunzi, abandi cyakora bashobora guhabwa intica ntikize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gutanga ibiribwa ku isi. Ni amabwiriza yose aturuka mu biro bya Joe Biden ku butegetsi bw'abaperezida babiri babanje, ni ukuvuga Obama kimwe na Trump, ryashyigikiraga ihuriro riyobowe na Arabia Saudite ryo kurwanya inyeshyamba muri Yemeni. Uyu mwanzuro Biden namara kwemeza ukanatangazwa bizaba ari ukugabanya inkunga Amerika yateraga ibihugu bishyize hamwe mu kurwanya inyeshyamba z'Abahuti muri Yemeni. Ubutegetsi bwe kandi bwabaye buhagaritse intwaro zagurishwaga muri Arabia Saudite kimwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni icyemezo imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo yatangiye kunenga bikomeye, ivuga yuko Abanyayemeni ubungubu bari bwo bakeneye isi kurusha mu bihe byabanje, kubera ko ubungubu Yemeni
ari kamwe mu duce twarumbyemo ibijyanye n'ubwisanzure n'umudendezo kimwe n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Wigeze utekereza yuko waba wicariye hano mu Rwanda ugatumiza imodoka i Burayi yaba inshyashya cyangwa iyakoze ikakugeraho ahangaha utarinze wigirayo? Wigeze se uhangayika kubera yuko ibyuma by'imodoka yawe cyangwa pièce de rechange bigomba guturuka hanze? Wigeze se utekereza yuko watumiza container y'ibicuruzwa ukeneye byose mu kanya nk'ako guhumbya bikagusanga aho ucururiza? Ubu turi mu bihe byo gukabya inzozi no kugabanya umwanya dukoresha mu bucuruzi. Watumiza ibyo ukeneye byose bikava mu Burayi, mu bihugu nk'Ubudage, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi n'Ubufaransa n'ahandi hasigaye, bikakugeraho byose hano mu Rwanda. Ngaka akazi ka Pride Express Rwanda. Pride Express Rwanda mu buryo bwa groupage mugatumiza container y'ibicuruzwa binyuranye aho mushaka hose ku isi. Tubazanira pièce de rechange ku biciro bitoya, maze Pride Express Rwanda ikabibazanira ikanabiherekeza kugera byize muri stock yanyu. Babafasha mu bijyanye n'agasutamo n'iby'imisoro mu gihe ibicuruzwa bitarabagira mu ntoki, bakanabagira inama yuko umuzigo wawe wakugeraho utagiriye ikibazo mu nzira. Ibicuruzwa waguze ni wowe ushobora guhitamo yuko babikunyuriza mu nzira y'amazi, mu nzira y'ubutaka cyangwa se mu kirere. Pride Express Rwanda ubu nibo watuma bagatumika. Bafite ibiro mu bihugu bitandukanye mu Burayi, bakanagira ibiro i Kigali mu Rwanda. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nimero yo mu Burayi, akamenyetso ko guteranya 32 48 65 69 98 cyangwa se ugakoresha nimero yo mu Rwanda ya 0788 43 55 94. Pride Express Rwanda, nyamutumwa kure agasoza ubutumwa kare.